si tentu kami ITC lo iklan bang kita angke ani ngarong pipo selitung teklong lo mana ni itu tentu kami PSLC iklan bang rumah kami ada kami juga one step ahead itu bagaimana sini itu dalam tamono kasino itu mah technical pen officer lo itu technical secretary alangin pensi orang slow kan ku bonji tapi itu masa itu presiden pensi face bangke itu konfirmasi di abor di mana sebelum nak mana kita kaya kamu Ini tu besar masih Johan pun loh. Uang, jadi uang lah. Join our movement. Okay, hala biar bangke join us. Jadi kemudian itu mobile long है. www hala Google page long namo www.aphlc.org. hala biar lo pernah ने internet होते daso page plan को. daso page plan lo pernah ने itu mobile long scroll करी ना वो join us long biar long. Google में lo join us long. join us. बोला बोला माने. Google tadi www.aphlc like itu apa nama tadi lc.org enter Kata aku nanti saya bilang baru kita ambil lagi nanti baru kita ambil oh dah dan beli pada di mobile on lagi case super kacau direct kalau kacau थाने है रात थाने है www yang mana W jadi dalam kan mobile www.aphlc.org BALC.org enter join us mobile orang sama yang lain itu juga Vision. Abang vision. Dah hari tu apa yang itu jadi aku COVID dah. In the early 1960s, the hills of Assam were brimming with the voice of people yearning for recognition, respect, and autonomy. The indigenous communities, especially in the Karbi Anglong and the North Kachar Hills, have long been marginalized under a successive regime. Their distinct culture, identity, aspiration for self-governance, and the protection of their traditional rights were sidelined, leaving the hills tribe behind like strangers in their own land. Out of this deep
deep-seated frustration, the All-Party Hills Leader Conference was born. The APHLC, founded in 1960, was more than just a political party. It was a movement, a cry for self-determination, and a fight to preserve the dignity of the Hills tribe under the provision of the 6th Schedule to the Constitution of India. The party formation was a response to the demand of the Hill people for a separate state at that time. Where their rights would be preserved and their voice should be heard. The early struggle and something in the vision. If APHLC upon Rada Tumyongsi, case of Tanka, Nangaratun Kantu, Kedamta, Tumatuma, Sabu Sama Nangaratun, though no one can do on Kivan, 6 times the book, GPay, Google Pay facilities, the phone pay, APHLC account of Tankaran Patacho, the bank transport lane Patacho, the bank ATM lane Patacho. 4 options can get Tanka cashless transaction APHLC account. Next, APHLC leadership, sir, non-married president of John Sikikathar, leader IAS, president, vice president, Rajesh Kishore, some say Central Committee General Secretary, Sarvi Prabhakar, Law Secretary, Sanfantiro, Long Kumar Bay, Office Secretary, Defense Office Secretary, Banom Country Office Secretary, some say Central Committee of Mantono, the Treasurer, Central Committee of Rajanti Monkehai, LAC, Antong Italy spokesman, Soren Kamsa, LA President, Kursi Timu, Organizing Secretary, Rita Kamsapi, Women Secretary, Clinton Sharma, IT Cell Secretary, Sher Singh Pei, Youth Secretary, Longsong Inzai, Central Committee Office Secretary, Duliram Timu, Finance Secretary, Central Committee. Sinon Marke, Ilkan Anton, Apor, Patavana Lagosi, Anke Photo, Central Committee Pen, LA Committee Pen, CC Committee Pen, Tim PS Committee and the Mela Dasin Tum Data Pipon. Asi, non Kivan Gilasin Tum Pakon Bongo. Untuk galeri kan sir, asisten dan pimpinan Central dan Samsung Logil ada si LD, ada si Joy Gede. The next, yang kita exactly. Amin kami tu lah. After that, mesti di mana ni ada masih sama ni. Next option, ada yang lagi below join APHLC. Join APHLC. Join us from itu mobile number itu nanti itu nanti APHLC membership form. Jadi, mungkin itu di form ni, no? Kalau kita membership drive itu online claiming ada kalau demikian nanti. Tapi Central Committee dorang kami, dan website itu ada data apa? Central Committee, LAC Committee, CC Committee, PS Committee, tapi IT cell unduhan, kami dan itu langsung apis long le, nanti men, tapi nanti wrong. Maka nabiar dosudan itu nanti head bantuan hookers mahilo apai orang ko MAC amen konsultasi amen orang ko lapen nanti arta orang ko lapen nabiar dosudan ko disi binsoma arto soma ala orang ko laden nanti email do katanya orang ko phone number orang ko la phone number orang lo katanya nanti submit dena la submit de lo katanya kadang APHLC website tau nanti benta report kata tapi mengatakan
Sir, bilang mo. Jadi, istilah ni sistem boleh lain lagi. JONESINTDI Next, village. Village, Vikas. Vikas. You have voters in your family. Only family on the first part. One row. Number. One number. Six. Number. Next, MSC constituency. Ibu. Don't mobile on the job. Up here. Arta. Each. Next, male or female? Male. Email ID. I Qatar. At the rate SE. Security ko mo yan. So, security ko mo. Ito lang. Pwede ko mo. Security ko mo. I Qatar. Direct email. Dot. Next phone number. Any number. 94350. Okay. Randy sir, Samir sir. So vote number one stroke ha. Today, ito may wala itong rat masih kaning madede. Ito ba video leaders ang sito po itong wrong kaning po. So face lang no membership KSLC membership form. Ala so fair ke itong agency ke amen lang no. Amen name full name okay. Ito sir John City Qatar. Amen no. Village name so do Tika village. So the total number of voters in your family. Ala amen we ko kapila ba ku. Akan voters pa ma do. Dake itu sarke patro. Dapen itu sar ABC constituency, Lumbajong constituency. Itu sar Arta. Dapen itu male gender, male female. Suma. Dapen male ID. Laten yang ada phone number. Laten dokter an biar lo tidak sakit. Apakah ni dak submit nomor nasa? Click. Yes. APSLC membership form submitted successfully. Website of the final itu adalah sampai ladang so form bilang mo, engke dan data wadang pokok. Kau besar. Next bilang. Sebenarnya membership kosong bagi klien mudah. Nah itu bisa saja tambah time. Next.
Live streaming. Facebook live, aku mana yang si live dan di platform di rumah jadi yang mudah kali nggak tenang dulu. Lah hello live streaming. Jom sili tu munane meeting name gibon bulan pe itu lah so website tu name website pe name live tampo lah live tom itu klik tu lah yang mong long. Gulong. Live lang bang. Ini tunggu membership kapilang tangan, masuk rumah itu nanti capturing movement capturing movement. Nah ini tu kita tentang efficiency han open SSIC 24 plus bukan diklaim itu layu in picture. Kalau picture view lihat mobile mana, mobile ini itu. Lagi corner lo aja tong tang lo, kong luni lo corner lo tong tang. Ini tuh tua kayak lo dari sini tang layu. Lalu di lo nggak bilang kita apa? Really good arah gitu, tuh lo besar biang lo. Kalau kan konvensional lo nggak lantai. Tapi lah kawan, tapi Masih kabong po, itu teknologi. Lama lo,